Asiniphilise ngale ngoma lena yakulamalanga. Sisabeka indoda ethu kahle. Sale sitochubeka. Siyawuphika kanjani na? Obaba bekhona faka sibalo. Siyawuphika kanjani na? Obaba bekhona faka sibalo. Asikhona nesiloka sanyana. Esalidla leshemthini eCalvary. Akukhona nesiloka sanyana. Esalidla leshemthini eCalvary. Jesu siyawuma ngosuku lokugcina asosithi salidla leshemthini eCalvary ngesikhona ukuphila siyawuma ngosuku lokugcina salidla leshemthini eCalvary asivume kanye kanye sonke sisho sithi ingoma yalamalanga lesisebenzisako kukhumbuta nje ukuthi umkhosi wa Good Friday njoba sinibona nje sinibusisekile sibuya khona uyafika wendlule simanga kuba ukuthi na wendlula ke bese sowundlula somphelwane kulabanye kani cishe la khaya sesifunzile nje lokuningi lokuthi kunetinto efuna sithi buke sithi caphele njoba nje sibonga ukuthi nikhona namhla on a short notice njoba umlayito uvelile siyabonga lokuthi nibe khona ngicela kunipha ke ka njoba nje ngithokotela abaningi babona bayabhala lokho njoba besikwenda sikusebenta kuleli viki sisalungisela Good Friday siphe bazalwane incwadi ya First Kings chapter number 19 kucala ku chapter number 18 chapter number 19 utafika ukhanze amagama lapha ngisanemukela nje utafika ukhanze amagama aElijah beka sengakathathi over Elisha little Bible just to nasubhalele nje umphebuso bakho just to narrate the story briefly little Bible Elijah besathiniwe man wathi ayasesinyukeleni ensabeni siyobona ukuthi ngumuphi uNkulunkulu lo nkulunkulu otawuphendvula ngemlilo nguyena niyasathi ke story ukuthi kwabonakala kwasikwa tinkunzi lapha tathelwa ku altar little Bible base bacala laba ngesencele sami base bacala laba
baprofeti babhali babita bhali bambita laze lilanga kwabangathi seliyoshona wayibheli Elijah wabaphukuda wathi awu mhlambe lo nkulunkulu wenu ulele ngila khona sikuthatha ke ukuthi lo wethu ankulunkulu akadela kalala wabaphukuda wathi mhlambe lo nkulunkulu wenu ulele aseniphinzele impiti lithiwa ke bese baqala bayadisika kwaphuma ingadi wangaphenduli was okay question it's my turn wathi ababekete inkuni kahle njoba Elijah wenda ialtar le kahle wathi phinze futhi abathele emanti wathi phinzani kathathu wathi phinzani emanti kuthiwa lenyama yasindanda nje wase uyacala ke ubheke edulu uthi wena nguwe idolo nguwena mhla ngwephakathi wehla umlilo wadla konke lapha bathuka lapho wathi babambeni you know the story emva kaloko Jezebel uyakwata because these biblical stories bazale nje basta ufunza namhla uma usothi ifunza ukulento lesibe sinithandazele yona la kalozitha all the stories tiba activated 10 cents just like this one wahamba Jezebel wathi impela bonkulunkulu abangibulala la ngabe ngeke ngende njoba wendile kuba prophet babhala so Elijah ran to the mountain lesi Bible wahamba wawuthi fihla lena then ke sekwendeka into letintsathu lethi letendathu singene kule story lesi iBhayibheli kokucala kwafika umoya lomkhulu wawusha waphula tihlahla bamba nako kulesi keja uNkulunkulu bekangekho God wasn't there kwesibili lesi iBhayibheli kwachamuka i-earthquake kwaphihlika manje njengalena yangalesihlanu njoba Jesu nakafa siyathi iBhayibheli liyasifunza ukuthi i-centurion nabo bonke babona kwachekeke manje nemadwala lisi iBhayibheli achekeke la manje lelinye lacishe lamgcoba Elijah but simanga lithi God wasn't there bese ke lokugcina kwesithathu lisi iBhayibheli then kwase kwehla umlilo ngiyawuthanda ke lo mlilo nalo nje iBhayibheli lirecorda kahle le order ukuthi kwaqala inani ufuna ukuthi ukwadi for the rest of your life akuzange kucala umlilo akuzange kucala i-earthquake mina nawe ngicela kusebenza lo mlilo noma nje ngithathe le earthquake ukuthi njoba ngabatshela abafundi balakhaya ngasi njoba sithi enkonzweni nje solo ngemagama ekunemukela ukuthi ebe ngathi nangithandaza la emva kwaloko bese seniva qhamuka umoya lokunje lithule kanjena lingahushi nokusha ngithi nje babe uyingozi uvuse Jesu ekufeni bese qhamuka umoya belala marketing wabona phakama nale deko khona umflo ngathi yi Umfundzisi uthandaze yinkulunkulu phinze futhi kuqhamuke kwesithathu nivele siyilo sizizitela labe besingafafabuka ukuthi kwenteke earthquake yi umfundisi uthandaze lenceke leya siyayibonga siyambonga uNkulunkulu ngayo bese kwesithathu kube khona singiyathandaza la kwehla umlilo literal manje unganishisi kube khona nje uNkulunkulu ente mabomo ebemhlambe kungasha na ideko ukuthi umnisi uthandaze kwehla umlilo yi lenceke yakamnisi vele siyambonga futhi bathi ngumfundisi igama lakhe naku lokumcoka lesi iBhayibheli waqhamuka lo moya God wasn't there earthquake yafika God wasn't there umlilo lenkulunkulu bekamtesta Elijah athi idolo lokhu ndasho kanjalo nje mabomo ngehlisa umlilo vele nami bengathi senguye sibakathi but lesi iBhayibheli God wasn't there lokwesifoke lisi kwabe sekuchamuka liphimbo lesifundisa ngayo la khaya ukuthi kunemehluko between live la uNkulunkulu neliphimbo lithi kwabe sekuchamuka liphimbo lesingisi King James lithi and it was so nako lesikhuluma ukuthi yebo kuhle sondweni bowaphasa esitulweni uphule titulo tethu but uthi then uNkulunkulu so yakhanza ke bazalwane lo msindo bangoni kutise lelesikufuna thina sithi njoba benile bazalwane ephasike so ke lokugicika lemasontweni ukuphula titulo bazalwane lesi sikhathi labanye hey nisena gicike phana la kaloza sanibona ngicike labanye kudzinge ukuthi bawasha akaze kwasitha lokumcoka liphimbo kuthi so ukhalileke nile lenhlabela ku praise team so uhlabelele weva lo shaya keyboard usomfana uyayishaya thina lesikucelako ukuthi what did God say akolo sinasethi inkonzweni solona nyalo kuyendeka ukuthi ngabomgcibelo siyouth besiya siyocleaner nga1 besibeke 1 nakulate nga2 sesicleanile ke bese kuthi bo 2 I mean bo 3 bo 3:30 nasilate sicala ipractice ke sipractice ingoma yakusasa base khona labasha ngiyakholwa ukuthi nizenda kanjalo kusipractice ukuthi kusasa ke siyoqula enkonzweni so bakwendeka ke kuba khona ukuthi lesi sikhathi nasithandaza kube khona utashereshela live kwendeka ukuthi nasithandaza
bese ngicela kusenza le language le bese uyehla ke uNkulunkulu siva umlilo la liyabona ukuthi uva le presence yaNkulunkulu because I presence yaNkulunkulu isho ukuthi it is bringing the voice msa kumdisturba uNkulunkulu ukuthi uwuva lo feeling lokumcoka liphimbo aspeak ukuthi besanjelwa uNkulunkulu ngilokunye lesikudeleke la ukuthi wonke lo tawuphuma lana sebasipha kudla ukuthi sicela nimukele leso sibusiso lokuthi bazalwane sicela ukuthi lesithuthuka so kuyenteka khona ukuthi ulambile ulive leliphunga lokudla futhi ke nala nini lenithenga emahotela la emadolobheni noma whatever ama restaurant ukhanyisa ukudla sebakusavile lapho uyaliva leliphunga emva kwalo bese kungena licingo ngava ukuthi bathi bani sothola ingodi ngiyabekisa noma gijima ukushiye lokudla ulambile sasidathi mhlambe ebebongachubeka bongaze ucollapse ubuya diva ukuthi oshasi yethu ulambile leliphunga lalokudla kuhle kusho ukuthi ekududane nalespoon mhlambe bosusikhile nakungena lelicingo suyakubeka lokudla kunjalo ke mabandleni nami ngiyayithanza inkonzo lothi usaqhamuka usapaka imoto lapho uvela thendeni kunelusu lasezulwini but ngeke kukuside if you don't have the voice le inkonzo lenkulu yanamhla ukuthi ke nonke lenikhona la nalabo labatawusijoyina kusinjobeni babona labanye bangena umthandazo lomkhulu ngoba beningekho nasikhuluma lenza ukuthi yathi bazana siyababona betakalozida abazwane sabagijime kakhulu nepresence yaNkulunkulu nayo lesikhathi futhi ubeke nesandla umvaphile but uthini wena uNkulunkulu into letakushintsha uyekele na into leyo ngathi lusakuhlula sibakwadi ayikho uyakholwa. It is the voice nangabe sibhala phansi it is the voice that will bring change not the presence. I-presence ibenayo futhi ke ngeke kuze kube ne-voice kude in i-presence lokusho ukuthi bazalwane let's not carry the presence only but let's also carry the what? The voice. Kude longayati ingoma yaJimiso kade his voice makes a difference. When he speaks, he releases my troubled mind. He's the only voice I know that makes a difference. I will follow that voice now and then. His voice makes a difference. Lakha-ke siyatichenya ngalo uNkulunkulu lasimbulela kona ukuthi so bazalwane utasisita uNkulunkulu. So ebandleni njoba nje ngisho ngicala lapha ukuthi sitococa nje. Akuhambi kahle. But utawusitakala wena njengoba nje ngicala ngale subject le lo tawuma ulingisesiwe ubambisise usho njalo Revelation the last chapter eBhayibheli Revelation 22 uthi Jesu kukhuluma naliqobo ngiKing James kubhale ngalokubovu uthi ngiyeda masinyane bambisisa lokho lonako kuze kubede umlokumuka umchele wakho sikhathi lesi sekubambisisa ungalahlekelwa nglakunikete kona uNkulunkulu ngoba kuyalahleka kulamalanga sigijima kubo Facebook nje akhe ema audio sorry ema nangishata ingoma ukuthi lizembe la ngiyalati liwela bazalwane balahlekeli balizembe ashaye ngemphilo so ngicela ukuthi bazwane babambisise ungalahlekelwa ngiloko ngiko ngabhala futhi na ku Facebook ngathi we cannot afford to lose what we have ngenxa nje yento leside yona labanye ngoba khona babebeva ukuthi le nto yakho Umfundzisi le post yakho loyibhalile isuthi vele ngangiphuma emthandazweni ngase ngithi asengitsinze nje emakhola ukuthi yathi bazona singeke dusuku into yokugcina ukuthi silahlekele ngilokukhona ngalokungekho beva ke labeva ngoba umbhalo uthi ukhulume kanye Nkosi ngakuva kabili lokuhleti nje ungibuka kunetinto letiphe kwakho mhlambe nawe next month ngame ukhuluma lenye language ngoba kunemvulo kanti umgcina itolo akholwa umgcine last week akholwa akucocele lenye language kube ngiloka besisahlabela besayisho ingoma athi wobuya yebo yena lo Jesu wathatha abantu bakhe bese kuba le ngoma lezi hallelujah amen hallelujah amen ngesikhashana suba khona gcinisa ke mzalwane aze abuye nomchele uzophi yahlatshwa le ngoma lena sale sendlula la kwini noma ngabe ulibhimba ukhona ukuhlabela but sengicela uyihlabelele nje ngale tento takho live la uNkulunkulu lilethwa liphimba sibekise before there was a Bible angibekise njengoba ngathi sifundzeni indzaba yaAbraham njengoba ngiyakhula sibe nihlabele emabandleni thula ndodana yami uJehova uyazi thula ndodana yami babe nanti tinkhuni iphi yona imvana niyasade the story nawubuka lapho selive la uNkulunkulu libhaliwe it is the word of God
but kwaqale ku-Elijah kude la fundza khona thi just like nje ngeGenesis 22 kude lokwaba khona ukuthi nje kwaqala kwaqhamuka liphimbo Abraham waqala ukuthi Abraham hamba unikele entsabeni ngaIsaac. Nami nje ngikhuluma personally ngibuka into uNkulunkulu angithume etonete embuliwe lesatotshela umhlaba ukuthi yathi Abraham bonke this guy bo David nabangavela afike Abraham sibekuse ngaye kakhulu nje the father of faith aqhamuka Abraham afika athi Abraham ngoba bafakatheni kusethe nabugesi i-technology nyalo nje kuningi izinto lesinato i-technology niyathi bantwana sebafunza online aqhamuka Abraham sethi ncinje mhlambe ningive kahle ehlele la kalozitha bese siyaqala wena wekunene maye siyabonga futhi ngwe Abraham nankulu wasitshela ukuthi ngiAbraham bami bese siyamchazela ukuthi livesela kanjani before agibele indiza aka Israel athi asenyobona senyongikhombisa ibantu bakalozitha ukuthi uNkulunkulu wakuthembisa wathi abantu abahlabathi futhi wangitshela mina ukuthi akasho emaJuda kuphela usho emaKristu la khasi siyathanda ukukhulumisa iBhayibheli 26 so simchazele ke Abraham bese Abraham buka la nasingagijima kubuka emabookshop lapha ezulwini imbabane kamanzini indawo khanza konke angathuka Abraham nithini umhlabe Abraham ukhuluma ngawe sihambe simvulele bo TBN bo Voice of the Church ukanti uNkulunkulu amhle labantu batawukhuluma ngaAbraham phinza abuke ku TV lapha buka abantu bagcwele stadium and Abraham said ngase ngithi ke to cut a long story short ngase ngithi Abraham angafika athi maye ngiyabonga umini sengithume umhlaba wonke angabese soyasukuma sothi ngabe kini uthini uNkulunkulu nini sosikini sokhuluma kangakanani angathuka waAbraham uthi sibhizi nje siphethe iBhayibheli sigijima nalo uthini kuwe what is God saying to you it's good kona kufunza ngabo Abraham it's good but utathanza ugwababa unatha tshwala wenda konke ulufunza iBhayibheli because what will help us is the voice